Kubai, akusale nabanike baza so sitawuya evini laNkulunkulu baza sitawuya nje evini laNkulunkulu kulesikhathi sinike uNkulunkulu ithuba ukuthi abe ngakhuluma nasi la kulolu suku ngoba umuntu ngeke aphile ngesingwa sodwa kepha uphila nangawo onke bakhe laphuma emlonyeni woNkulunkulu ngelusuku uNkulunkulu ufuna akhulume lutho ukuze sitophila so ke sicela upha lethuba uNkulunkulu emini sithulise ingqondo tethu thito tethu simphe indlebe yokumlalela uNkulunkulu thina sonke inceku yaNkulunkulu la sitamcela la umfundisi Dlamini losuka lapha eSouth Africa so ke nguye la tawubala ngaphambili ukuthi awusipha ilizwi laNkulunkulu cela ukuthi sihlabele lelinye nje lekujumisa ngeke ngithi lelitholile bangekhuda ngala emakazi hayi lelitholile kepha ke sitawuphakamisa nje uNkulunkulu bazana ngalenye imihlabelelo simnikete ivumo uNkulunkulu ncebo yaNkulunkulu isetha la ngaphambili tawusikhonda. Bazalwane angithathele lithuba kunibingelela nonke lesicala kuhlangana nabo nale kudzala sibonana egameni lenkosi yami lenjesu Kristu. Ngiwakadlamini ke sibongo ayi South Africa la eSloth. Cha ningangixoshi kusekhaya la. Noma kungahlala le kodwa ekhaya kula Sloth. Manje ke lokho I'm proud of lokho. Kungakho Swati ngisikhuluma noma ngisesikhwahlane ngiliswati. Ngekudala la enyameni. Bazalwane ngiyabonga kakhulu nakulo nyaka noma etindvo tibetinengi ukuthi ngibe khona iminyaka yonke ngala maholiday aya Good Friday noma Easter ngala maholiday ngijwayele kuba la ekhaya futhi ngiyakulwela kuba la khaya noma iswetithi nengitindvo leti ngenda ukuthi bangifuna le nale kodwa ke ngakha sincumo empilweni ukuthi nami ngaleti khathi ngibe la ekhaya kwendele ukuthi libandla bazalwane nginomhelo ngeSwati kunengi lobe kungenda ukuthi ngingasethi kodwa ngenxa yenu nangenxa yolubito lengabitwa ngalo kwenda ukuthi eSwatini kungabi lula kuhamba uma kunetindvo letendeke eSwatini tiyangi-affecta ngoba inkolo yami angitsho la ngeSouth Africa kodwa ngashunyayelwa la ngakholwa la lokho kwenda ukuthi ngiyabahlonipha kakhulu bantwana baNkulunkulu lengikhule nabo ekukholweni. Angilethela amavi bazalwane ngilethwa enkonzweni yefarewell manje nginiketwe nesihloko kube bengakaniketwa isihloko bengathi ivangelela nje sihambe sonke sihlafuna ichaphisi siye ekhaya lemnanzi akamoya manje kube mnanzi yathi nangabe kuhlukwana kunaloko ukuthi kufanele ngihambe lento le ngithole ekugcineni ngihambe ngayo manje ke nakunesihloko la kusefanele ukuthi ngiboshwe ngiso ngikhulume ngaso ngicela ufunze lesihloko ngidawukhuluma ngaso kuze uNkulunkulu angisite ngithi vile tikhuluma tonke labakhulume phambi kwami bangisitile ngoba bakhuluma indzaba tami ngeke ngibale kodwa utawuva nasengikhuluma ngicoca ukuthi bani ukhulumile lokho bani ukhulumile lokho bazalwane angisho lamagama ukuthi ever since ngakholwa angaze ngimbone lomunye ngaphandle kwaJesu ngibe nenhlanhla ngempilweni ngafunza nga-experience tintfo kunento leyi-1 leyi-problem kumuntu lokholwa kushintsha indzawo
bazalwane labanengi balahlekelwe ukukholwa ngekushintsha indzawo. Asuke kulenye indzawo akholwa kahle afike alimale la afika khona ngoba kufika endzaweni kuyakuchallenge ukuthi into lewayemukela uyayethemba na. Ngoba ngila kufanele uqale khona kuveta ufakaze bakwati ukuthi lento lokhulume ngayo lela usuka khona nalana utayimela na. Andi uma ufika endzaweni ngekwesintu uchallenge amadimoni akhona. Afika qala kuhlona ukuthi utalana labaleke khona ususwe yini. Nebathakathi bakhona baqale ukuva ukuthi lento uyayifakaza uyayathi na. Nangenza kusinziswa ngasuka ngosebenza eBig Band. Ngaqala impilo la ngafike ngaqala khona kushumayela ngangena esondweni. Ngafellowship ngashumayela kwasitha ngalaba bemamba ukhona lapha emuva. Sakhondela kakhe ngamkhipha esondweni khona lapho sakhondela kakhe. Waqala umsebenzi waqhubeka waya phambili. Ngafike ngafungelwa kulonzawo kwathiwa lana kuse Big Band. Bafika bakholwa njengawe. Bafike la uyaliva leligama lithi Big Band. Bafike balahlekelwe kholwa. uNkulunkulu bazalwane amuhle wangisita ngaphila. Ngashintsha 19 lengihambile lengengitibale. Kodwa egcineni ngahamba ngayophila eSouth Africa. Nakhona ngaya ngaba nesinqumo. Bayahamba baya eSouth Africa babe bangasakholwa. Yes. Ngeke ngachaza kwendakalani kodwa tiyabuya la. Indzaba yakho fanele uyathi utati tindzaba takho. Kodwa ngafika nakhona ngayathi le ndodza leyambi ngimvila lo myashumayela athi kuyendeka umuntu ahambe ngenkanyeti. Naseyiqimile sekufanele ahambe ngalamavi lakhulumile. Inkanyeti noma seyingasabonakala. Lento labe imhola ayisekho akasayiboni kodwa kunelivi lelikhulumile. So hamba ngala livi. Ngoba bazalwane ibhlungu impilo yokholwa uma ngabe ungenalo livi. Namhla sihlushwa abantu ekholweni labahlulwa idebate. Akazange wahlatshwa livi wahlulwa idebate. Sihlushwa abantu ekholweni labahlulwa sembulo.